try dukan juki khatway tili ki dukan na ribhoy district sa Shisin kilalet biang ban kendu yu deputy commissioner ka ribhoy walpit upadhaya ban penpau hau yaki jing sateng jaga sorkar ban siu bendap no ekapisa jang khatway tili ki dukan pen biang bam hakapor election kabalapan selang yaki try syong dukan bawat hadian ka jinglet ban yakran ber deputy commissioner ka ribhoy labun bunsien hendrai kala shu sakut tang haka jingkular kate ka jing dawa jang kinong syong dukan kade halor kapisa kaba kipen biang bam kapor election MLA kabadang syudap kabalakot syakilak tengkah habay kran bakitay kinong syong dukan kilapan pau ya kajing diaw halor kajing le bam sutnyaw daga sorkar bat daga office UDC ya kajing dawa jengki kaba kiladap ban angnut labun bun sil kilaya thuru ba wat hadin kajing wan jengki ban kendu ya UDC ban dawa ya kane nakaliang deputy commissioner ula syukular yaki hendre hadu menta kam syamla urlong satya kata kajing kular menta kasmi glabe kasin kaba tip kaba kat no su kani ngelawan ni CDC la budsin mo ngelawan ni kiposin la budsin ngelawan ni ba ni kerpat menta tibil juni ke bangilaya ai kepan biang kabam gadi kapor election hadu mentangi pa yo pesai te menta kasmi pa DC la ong ni ba ila ai ni kata deadline hapo kakat kandai tarik ba yun ai kata clarification sa selong na mariong hana kapisa kala don re impadio ka sanction te ong ni ba hapo kakat kandai tarik insa penlait ya kapisa te ni apps tang kata kakat kandai tarik ni kumno kini perlu cumi kia ong mo na marnilaya sya hadu benta kumbakan no ka bil ng tigidang sa ano punta baro ikin ke bil ngidang sa kamay hira siya padiot ngidang yo tang marsan 10,000 mo hau benai Januari advance katugi hau gajing ai bam cimi kede ngila sedang na 2 Januari matau senem ngidang yo tang 10,000 re hadu mentangi pat yo IRM tingin tip balai haba hakibi gibi district te kepisah kila yo bisa keniatan soit no Rengi hang ni tengam tuk bali na ke election commission claim ai pisah tre gari bohai ne bali ne ba nyimdan bayok pisah mano-mano rumo te is mudiaw do kata-kata mengiki balapan biang ya kabam gadi namar kinong ai mari ngi mo kiba ai do kiba ai jur kiba ai chat kinong kiba ai corruption wat kinong tre ngimla da bensiu do menta teng-teng kilong kila ya thok sarai kila yo pisah te henry ngi claim yo do menta kumbakan no try ka poi ka dor padang biyo kibil bingi di bingi ni baro kada kipo chaneng ni ken kipo ja polak chaneng kada kipo lak bun ki ba polak ki balai polak ki ba hadu san po tam rong semua don kalau nemo halor jung kajing yawan jungi mentang ni namarba kan kami tang kasin ke banikong namarba nilo ban supply ba matbiam ba matbenta kini ki trainers mentang ke election hadin jung menai match hadin baladep ngilawan ni kendu UDC tingilawan ni kendu banya yatu ini bangiladep somen lu dibil tingi kwa bakin pelai klo ya kapisa namarba sisin bangi pendiang ya bam tingi hab du bansiu ya kitu ki supplier ki kumaong ikong mentan mo kitu ginong pendiang do pendiang ration berapa TMD tang kataru i nakaliang jung i ong ila ai ka asuran TMD tang kata ilong ai ka jing tho te bar khoi ki khatway tli ki kantin ki ba supply ba am ila bu ka jing tho ila ya sign lot ila ai UDC hau panai march hau april ila pan poi te hadin kata ngila wani kendu biang UDC te wong ba i kumba sim respond to kata wong ba ngindar sanction ndon pisah kajing peti jong kalong ba ka shortage bisa ka kompoi ka bisa ka buna mla ban pen biang tengi kata kapor ngile no ni tho ro ko ki city soci au benai me ngi perpoi dok city soci sempo selong ban ya thoi ka problem ka jongi re nang te ru ngi mi respond te kumta ngi la chuan ni hang ne po disi office kini perlu besong kantin hang ne ru bokli ki le mi man kapor mangiru man kapor ngi le mi ban kerpat UDC bodi ban pelait no kan bisa tingilai ai apong siap to sitote mata la jandak sisnet tiki ke problem menta kalong ba ya baru khoj ya supply mengaruh ngadon betang tan mari temen jungai don dukan balik supply te ke pressure kawan na mentai kitu kinong penbiang pressure kinong penbiang ko maka dei kapor ngihapan clear kidang don bisa bahab dei ban clear te
entah kan ngidang yai ab UDC mun pelait no nama kat bawan u aji kermen bakan lait ndrei menta kasingi ngilawan ngidang cide wan ro kani katayo beladep je mentaru ngilawan mo menir ngiwan hira menim ngi klemi kendu i are ke problem jungi kalong kata UDC udah ban clear no nama kat kum gajing tip baka pisah kala don ni kumbong ikong ba UDC umpat don authorize ba un pelait ya kata pisah berokoi upan yang kata sanction bu unyo ban release kan bisa ti kumbau ong mentan ong balasai dak unduk umpa no kan ni ai ka report seselom ba ong yangi ba buat khat khandai terik ba ngan sa pentip yapi tengi pat nilai keren syai khmat jung disi bangi ngin nim ko ai khandai terik ngi ko plan no ka pisah baladon te pidi UDC u head jong ka district ketika kamram ka jong pi bapin pressure sa ka department jong chief election office apo selong lani sakano no bentan ng baka finance ba pidi ban yo ban plat no ingi na markui gi district gi supplier bam kila yo balingi hang ningim yo bali file ben mo kajing le ben kala long palat ya kan district ka jungi yangi kinong supply bam na markui ki wi kila yo mar khandiat kat ba mangi ba penbiang bam nadu diwan aduk mentangi kham yo ye te kadon ka cikta yangi ru na mar ngi haban siu ya kitu ki ba penbiang bam pat yangi khnang mengila ban penbiang